Kanyang laki din! Vicky, bakit? Kumusta kan? Ne, di mo imbaga nga agawid kagayang Poldo. Uwan na ta, awan mo ito. Anya ti awanan. Awanin pagtrabahuan may. Naa, apay ngay. Dagiti padam aminero ngay. Awan nga ro din bakit? San may tuloy? Tawan mo't pinanser may. Adda mo ti sigod a financer yo. Adda ang narigat mo't amadawatan iti basto. Nag-surrender rin, bakit? Iti anya ang makagapo. Yak man mo iti dadya tao. Rupat kwarta mo kami. Amangan kit di mo, no day naramid yo, adi na nagustuhan. Awan man. Yung laki din. Talaga laki di arupat kwarta, dadya tao. Andiyan ako na ti financial tayo, Manong Porto. Awanin. Alanganin lang. Ay sus, kasano nga ludin da ta Manong? Kasano ti trabaho tayo? Amagi din o damamom, amayat nga ag-financer. Tokmon. Awan Manong. Imposible mo naman ti mamom. Ano, gayem mo abak na. Tayo nalaka kumamadawatan. Narigat ti madda ni ti imot kun rupat kwarta financer. Ada ni Manong Chucho. Ngumjak sigurado no kayat na ti ak financial. Ada magama mamom. Kasarita ma. Anyat amom ngay. Amangan no kayat na. O sige, kasalitak to no sa anin abi si Manong. Adong amin ti pakakumyakuman na dechay. Kasarita mo dagos ah. Tapno may tuloy tayo tinarugyan tayo. Financer lang hindi ko rin. Sayang amin da dyan. Sana may tuloy. Anya tiyo may baga, Carlo? Diretsuen kan Manong Chocho. Amang ano kayat mo tag financial. Ha? Agsapsapol nga ni Manong Porto ti financial mi. Ni Poldo, akalugaran tayo? Wen Manong, Ibagam kan ko na, tayo suto may makisarita dito balay. awan kan ulas na ya. Isu asyak ti imbaon na ya. Ipalawag mo nga rod kanyak no kasano dayta. Kano kasano ti bingay. No magusto, di siya akon, ti financer. No kasta, sikat ti mangyarwar iti kwarta, Jojo lakay. Wan Almira bakit? Siya tagbali na financier da. Mayot nga tamat dayta. Mapagtalkan nga ta, dagita tao. Amok met kit din ni Carlo, bakit? Mapagtalkan matadya tao. Sika no niya ti desisyon mo lakay. Saan matsiguro takas no ipadas ta? No mapagtalkan dagita tao, apay kit din asaan. Awagak nga rin ni Carlo. Ibagak nga'y manlugot ka. O sige, ilistam lang amin ti kwarta nga itad mo kadakwada, tapno di mo malipatan. Wan bakit? Kasta talaga taramidak. Kasaritam metlaang ti boss da, ken ag-monitor ka, no saan ka busy. Anyati ko na bitayan, anak ko. Ag-financer kayo, kundi lakay mo. Wala nang, asino ba't kay titulungan niyaw? Dapuldo akalugaran tayo, nanang. Awan ka nung amin ti financer da. Amuyo mat ti usok, nanang. Kunak mano da financer da. Jak man amo, nanang. Ngam imay ni Carlo iji balay idi na minsan. Kinasarita na nila kay ko, may papaniti day tabanag. Kada kayo, ano niya, matiplano yun. Mapagtalkan mo siguro na itatatao. Bareng ananang, nakita ka din nila kay mauti pagtrabahuan da. Isu ti mapandakitaan ka ni Carlo ita, nanang. Usto may mayat mo laang no makita na nga umuna. Sakbay amang irwar kayo iti kwarta. Kumusta ka Nakita ka din ni Jojo ti usok tayo, Carlo. Wen, Manong Porto. Anya ka timbaga na. Manugot ka din nga iso tagbalin na financer tayo. Wen Manong, pindisita mi to usok tayo di kalman kat imanugot met.
Nasayat mo nga rin no kasta. Saan tayo naparikot tayo basto? Well, Manong, nimbag nga rin ta imanukot ni Manong Tiyotyo. Manong ay tinted na kwartakin ka. Awan pa tinted na Manong. Siya kakano, ti mapan makasalita kang kwarta sa katibos. Sige. Mapana kita yanda, inton malam. Ibagam ka na kiti kakadwam, tay tuloy tayo ti trabaho, inton Sabado. Well, Manong Puldo, iteks ko dahil tamit layang. Agim impaki ka mo't lakay. Anya kalaki din bakit? Ituloy mi ti trabaho mi ita. Apay, ada na biro kanyo a financer? Manugot ni Jojo akalugaran tayo. Isaw ti financer mi ita, bakit? Kat, ada inted na nga abas tuyo? Kwarta tinted na. Da kami ti makamo amang i-budget. Ay kat nasayat, ano kasta? Say-saya atan yung ti trabaho yo, tapno makabawi kayo, itilugi yo. Ay katwa na. Matik daytan bakit? Aywan gayam. Binayadam ka no matibagas nga inutang ko, iti tersena. Nalpasan. Kinisiyak tinted ni Jojo. Kapang abas to mi. So pa lang timbayad ko. Ni, kita ama. Abangan no agreklamo, dagiti kakadwang nga agtrab-trabaho. Nyalaki din na ya bakit? Siyak ti makamo. Daanag mo na ya. Carlo, may busin tayo basto tayo. Awagam ni Jojo. Tamangtid man ang dito kwarta. Mano alawas layang tinapalabas, sipod ng tid ni Manong Tiyotyo, Manong Puldo, na ibusin dahil chay. Anya kalaki din na ya. Ibagak ka diyan na ibusan, no dapay. Nagkumik ka mo tayo. O sige Manong, awagak inton madamdama. Na, ape madamdama pa langay. Mabalin mo nga itamot langay. At dapat matibagas kan si datayo, Manong. Nuan niya timbaga Carlo isa taramidam. Laglagi pa, masyak tipos dito eh. Mala, awagam itamot lang. Ibagam amang te dito kwarta, tanay busin tiya basto tayo. Ang laki ini. Asino dyan mawag, Jojo Lakay? Ni Carlo bakit? Anya timbaga na. Kwarta man na. Naibus ka no ti abasto na. Manan? Kaano lang idinangtad kay ti kwarta kadakwada ah. Naitangarod kahit. Dakkel matan ti gastos mo iti usok dalakay. Nakalista mo't gidi amin. Masurot lang at itulagan mi kan Puldo. Bakit? Nakalista amin. Adamat lang at atigunggo nam di talakay. Manumat ti dinawat da. Awan pa himat tinayrimit daken ka. Ano sanda ti aguray bakit? Sanda pa'y anak kagiling. Iso talagang awan. Kat, itad mo nga rudmanan ti kwarta daw dawatan da. Ewan na. Las da ito yan. Ibagak mo't lang nga rugyan dan ti giling. Kapilitan ah. Ama ka no karkaro a dumakkel ti gastos mo. Kat awan to ti agsubli. Di si kamat ti malugi. Wen, bakit? Amok daytan. Ada ka di mat lang inrimit da Puldo. Awan pa'y nga rod nanang. Kay no mano abulan ang tinapalabas. Kinapudno na. Dakkel matan ti gastos mi kanila kay ko kadakwada nanang. Imposible matano awan pa'y naila ako da. Isumat ti kunada nana. Ibagam kanila kay mo. Tamapan na bisitaan ti pagtrab-trabahuan da kita. Iti kasta. Maamuan na mailaang ti pudno akasasaad da. Wan nanang. Narigat ti agfinanser no maminsan. Nang runa no awan kasuratan. Narigat ti agtalag iti sabali a tao. Taditay ammo ti kapanunutan da. Day tamat lang ti may sa pagdandanagak nanang. No awan ti may rimit da. Ay awanon. Dakkel alugi mi kinila kay ko. Sapay la ko maa. Tamapagtalkan da kita at tao anak ko.
Manong Poldo. Ape nga limlim nga yung tida dumabalitok. Shh! Ang iwat mo ka di ka, Carlo. Ape met nga kastangay, Manong. Ha? Ang mga numakadlaw ni Manong Jojo, kaya nakita katrabawan tayo. Saan da makadlaw? No saan ka nga gipulong? Ang ay mati... Carlo, asino ti boss dito ay Ha? Siyak mate. Noan niya timbaga. Iso ti masorot. Nalamang. Wait, Manong. Di ka madanagan. Ikang kay tibingay mo no mailako da gitoy. Ngam niya. Di mo padpadasin da gipulong iti ore asino man. Tatalaga adakis ka kanyak no aramidam na ita. Oh, adda ka matgayam, Puldo. At alamapan ko katangan ni Jesentro bakit? Anya ti mapan mo gatangan. Usaran mi jay usok Anya laki din. No kasta, agsubli ka mutla adagos. Ay kapilitan Ang mga nusan nga mo da Carlo. Tera aramidin da jay. Agtugaw ka nga ro doon, tamang idasarak iti kanam. Nyam na sila ay. Bukal man na isula ang matisida. Mala, igawan na mga raw. Tagpasintroak pa, hinton maramdama. Manong Poldo, pinayaban na kanumet. Agtugaw ka, tagsarita ta. Wen, may papanitian niya Manong. Itad ko, tibingay mo. Piyangay ko. Bingay mo, itiindulin ko ang palitok. Anya. Awata mo. Di ka pala ginarti dita. Yo, kwalta na ito yan. Manong, mabuti nga. Alam kay din. Naging kabaylaan mo dita. Manong, Di mo ibagbaga kadagiti kakadwata ti may papaniti da ita kwarta. Si kalang tinikak. Numaamon da. Amuklatan na sikatin ng idanon kadakwada. Nawatam. Kumusta kayo matindito Carlo? okay lang bet, Manong. Ado ka di ba't lang tibalitok? Saan pa nga nalpas tigiling, Manong? Kaano nga tabalpas? Ito sumalo na alawas siguro. Tibos yung ay. Awan ni Manong Poldo dito eh. Nagawit iti kalman. Kaano nga agsubli? Bigat tiyak sa pa, Manong. Lumagasak nga ron dita ayanda. Tapno makapagsarita kami man. Nasaysaya at pa, Manong. Isto kami ti agdis desisyon dito eh. May mayat no na kayo adwat agsalita. Face to face. Kumusta nga Poldo? Adda ka diti may remityo? Isungarod nga mayak dito balayaw manong. Umay ko ito, ti bunga ti bannog may iti manuapulan. Ne, daytoy lang. Uwan manong, basit nga ro tinornong. Awan pa'y sama ti 10 grams dito eh. Ha? Ay, diya ka mo Si kamot tin ti makam mo amang ilako, manong. Anya, saan pa'y nga umanay daytoy akasukat ti amin na gastos ko Ano sampay lang, manong. Adan to, ti pa nagswerte tayo. Anya, Malamanong, pakada kon, tado pa ti trabaho nga gururay. Iyumay kon tumanan, no adda maornong. Day tala ang tinrimit da ang balitok kan kalakay. wan. Isulaing matinyag ni Poldo itay. Anya lakit din. Kaslaawan pa'y 10 grams dita. Talagang awan bakit? Ay awanan. Lugi ka dita. Naimbag ko man nung nagsubli ti puunam. Day tangarod bakit? Gumawan man. Sana mabaling ay pilit ko no daytoy lang tirimuar. Anya nga ron ti planom ita. Kayat mo pa'y ti agbalin a financer da lakay. Diyak makapagpanunutan na imbag bakit? Diyak mo. No siyak ti sika. Isardeng mo pa'y laan. Doktalam no apay aday talaang ti inrimit daken ka. Amangan no inla ko dagaya man iti sabali ti daddo maabalitok da.
inilimit ka din ni Manong Puldo, ti basit abalito kada kayo? Wen, jakaruda mo, kung ituloy ko pa iti mangiruwari iti abastoyo. Dakkel mo't ngamin ti lugay. 10 grams lang tinrimit na. Manong, ibaga ko ti Pudno. Basit, inilimit ni Manong Puldo ngamin. Ilimlimyang na dati dagduma, ibulsa na. Kinapudno na, at dati na ilakonan. Anya. No, sakti na kayo. Saan kayo na mangilwal yat si kwarta? Ngamin, luklukwin na kayo ni Manong Puldo. Italayang anamuak, Idi siya ka mismo tinakakita, nalabit na. Isugayam abasit, mol nung abalitok. Ilimlimyang na tinadumaya. Ulit isigo na pinansyal mi. Nagsulindel mitlayang Manong. Anya. Nakapagpanunot ka rin, Manong Jojo. Mangtid ka man ni Tia Bastume ah. Ta ituloy mi tagtrabaho, Inton Martes. Pasensya kan. Ngamdya kung kaya tagbali na finanseryo. Ha? Nyalaki din, Manong. Sayang mo ito oportunidad. Ang mga makabawi tayo ita, Manong. Kasano nga rot ang makabawi tayo? Na ilamlamang mamatibalitok na irimidyo ma. Manong Jojo. Kinasarita dakdag iti tauham. Isong amo konti amin. Ha? Ladingitag. Ngamdya kung kaya tagbali na finanseryo. Dakkel tilugi kiti damo. Kadyak kaya't amanayunan pa ita. Na. Sino ka dagiti tauhan ko? Tiyan nagipulongin ka, Manong. Aramid na kita. Nyalaki din. Di ka naglibak. Tadda impakita da pamanaknak. Ha? Agsapul ka laangan iti sa bali a finanser mo. Manong. Numan pa ita adda mabirukam. Di mo aramidan kan kuana tikas iti naramid mo kanyak. Kanti mo na finanser mo. Nalawag. Una hindi ita, Jojo. Mangyaw awan mo. Di mo man ipabasol iti sa bali at tao dagiti kamali ang desisyon mo iti biyag si Kapuldo. Mayatin di plano ba kay? Rugyan mi ko man ti trabaho Inton Martes. Una eh. Si kalaangan ti agtrabaho inton Martes, tapi manawon dagiti trabahador mo. Awan mo't laang ti pinanser mo, tanadismaya iti aramid mo. No agsasaw ka bigi kas laddam mo may. Amok ti aramid mo. Inlamang mo ti daduma abalitok nga iremityo kuma kini Jojo. Sana po no da ita. At dati ibirin siya iso di ka makapaglibak. Na ita manggundawa iti pada matao ngamin ti ammom. Anya nga ita, nagsurrender ang ti finanseryo. Nagadwabak nang nito. Makabiro kak to iti mayat a financer. Ngam iti dayja Jojo. Apay iso lang nga ito kwartara. Wan ano, dapay mayat. No awan ngay. Ay, agbalbaliw ka ngaminan. Laglagi pam. Ano man ang gundaway ka. Saan da ka abendisyonan ti na marswa? Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Amo mayang, edi na minsang aldaw amadlaw ko. Nagaddayo ti turong dagiti imatang mo. Ha? Apay, ada parikot mo? Ay. Ibagam ano da parikot mo, tapna mo. Anyat among, no da maitulong ko. Pampanunotak ngamin no kasanok nga i-break ni Rudy. What? Ni Rudy? I-break mo? Naumakon kan kwa na. Awanan ti ayat amarikriknak para kan kwa na. Anya? Makapakigtut ka matan mayang. Siguro, ada sa baling agar-aram ken ka, iso anak ko namday ta. Kwa? Oho! Dagita nga style, amok dagitan, mayang. Agpudno ka, asino tagdadaton ken ka? Agasam man, ta i-break mo ni Rudy. May salang atawan.
Makagraduarin ti kurso na akin na pulis. Basta, saan kon ngay ayatan ni Rudy? Uray agbalin to a pulis, saanin nga agbaliw ti pangadang kwa niya. Anya? Panunutok ana impag no kasanok nga i-break. Kunak anagasat ni Mayang. Japutan na adan iti kaayan ayat a responsable. Ngam, kastamat gayam timbaga na ka? One friend, yak man amoy ti dayja babae, nakapagkalatatan akayat ng ibrik ni Rudy. Sayang, nagsingpot ni Rudy. Kan nakadkadlaw anapod no ti panagayat na ni Mayang. Ti ko nang gidi, at sa baling agar-arang kinimayang, iso ang padalos-dalos man ang ti desisyon na. Ha? Asino ay ko ma? Diyak pa'y masigurado na sino. Ngam amok nga da. Iti kas di kargaraw na. Amok latan. Ay una yan day dya Mayang. Padalos-dalos iti panagdesisyon na iti biyak. Siguro, kontraktor tagar-arang ken kuana. Iso ang naibawin ko no, ti panagayat na. Hay, ti awanan bain, a babae. Apa anak ko ng kanyak dayta mayang. Kinapudno na. Mas daawak hindi dayta nga imbagam. Pasensya ka kuman, Rudy. Ngam ibagbagak lang ti pudno. Anya? Awan nga minin mariknak a panagayat ko kan ka. Nga mayang. Awanan ti ado pa sa o, Rudy. Dahito yun ti maudi a panagsarak ng panagsarita ta. Anya? Mangsapol ka lang iti sa baling ayatam. Saan asyak? Tano siyak? Saan kan ngay ayatan? Amok a masakitan ka. Ngam amang ano at adala ang amasakitan ka, no agtali na adaklat ta. Ngam iti kinapudno na, kat saan ka matin ngay ayatan? Amang ano? Ala, ditakan. What? As easy as that, ti panang i-break mo kan kuana, friend. One friend, imbagak lang matipod no? Pudno ka dyan. May nalalaman ka pang pudno, ha? Alaman nga ron, ipudno man itakanyak no asino tagar-aram ken ka. Ha? Ama kagapo, iti kanayon mo apa nag-isisem, dang nga. Si kakit di mat. Maalaman, ibagak kan ka. Ngam pangaasim ko maata saan mo pang ibagbaka iti ure asino. Kunaktumot ka. Ha? Saan mo mat ama i-break ni Rudy nga awan makagapo? Ha? Kwa? Malala! Ibagamon! Dang nga. Ni kwa? Ni tebeng. Anya? Nita ba? Nga kontraktor na kabarbarulaang dito yung lugar tayo. Wan, tall, dark, and contractor ko naman. Anya? Ukiste sa ba? Lakatan. Ay, ni Rudy ngagbalin a pulis. Insukat mo kit din iti kontraktor. Panagkunak ngamin, nanamnam ay to ti panagbiag ko, nunit tabang ti agbalin nga asawak. Kontraktor ngamin kat. Hayahay buhay anya lakit din. Isubalagay, abasan kun amakit-kita ni Rudy a sumarsarungkar di tabalayaw. Tagayam, imbreak maun. Wala na. Naumak ngaminan kan kwa na. Ha? Kat, asino kay tinakitak akakuyog mo na minsan alimbabas kayo dito'y balay? Nagngisit matalalakay. Nina naman. Ay, ibagbagak laang matipod no anakitak. Ni tabang dayjay nana. Wan, pudno anang isip ng kontraktor dayjay. Anya? Isumat lagayam nga imbreak mo ni Ruday. Gapot na insukat mau iti kontraktor. Ay, agan-anad ko iti panagsasaoyo nana. Saan la ang adjust a kontraktor ni tabang? Ha?
Tall, dark, and contractor. Saan a contractor laeng? Dakkel agaro ti makukwarta na. Dakkel siguro ti project na. Aywan, anana. Katno ni tabang ti akin contractor iti flood control dito lugar tayo. Ay una yan mayang. Gapulaan ta kontraktor, dagos mo nga imbreak ni Roday. Anya lakit din. Dua bulantan nga gayen ayat. Ngam aging gaita. Saan mo pa'y anatungpal ti promise mo kanyak? Ha? Nakunam kanyak nga igatangan ng iti iPhone 16 Pro Max. Di ka madanagan, mayang. Umadali na malpas si kontrata. O, malpas lang na jay, tiba-tiba ti kwarta. Sapay la kumaangarot ta kasta. Wang ka di, danag mo na yan, kontraktor na ito yan. Aywan gayam. Manungay ti mabingay mo ijay no bilang lang. Ay, dakil ah, milyonis ko naman. Kontraktor o, unis. Sapay la kumangarot ta pudno dayta. Tabang! Mamati ka ka diti ibagbagak. Ang laki di. Tibang, tiba-tibang tao o. Saan ka nga agar-aramid iti banag a pagbabawyak? Laglagi pa, nga imbreak ko ni Rudy a kaayan-ayat ko para laangkan ka. Anya? Kat, kumusta kayo nga iti kontraktor akayan ayat mo mayang? Kat, as usual naragsak kami latakin tabang ko. Talaga mat alinipat mo anamin pinsan ni Rudy. Manipod na daan ka iti tabang a kontraktor. Ay katuan atalya. Amok ngamin ang naragragsak nga amang tibiyag ko kankwana ngam itidan nanto ni Rudy. Sika talaga. Ay, jak amo no nyat makuna. Ngamala, sapay la ko mga rod, tanit tabang ti kagasat mo. Ay wana, husto ka itidaytang imbagam. Nitabang at talaga tinaikari a para kanya. Tall, dark, and contractor ko naman. Anya lakit din. Ay, una yan ti kastuya padawan na. Di mo lagsardagan ti tudo na. Huwag nga ron na. Dagitili na bak akawas ko idi namin saan pa yung aldaw. Aging gaita, saan pa yung nagmaga? Awan pa kid din ti ipantikon. Ah, Madublin. ani, sika talaga. Yuray san ka ngagpampantay. Inana mo to. Awanin ang kostra. Ay, sapay monson ka mabayag day to ya pa nagtutudo na. Hay, mabayag. Kas tati kinabayag di pa nagsublina. Ay, inayan. Day, tatila mo pang iturturungan mat. Katuan mo't nana. Ang ano sa bagay. Gusto lang, magbayag-bayag. Tawan pa'y na mag-aapantik. Nalakit din. Anya! Puno ka tinadamag ko, kumare. Ha? Anya mo tinadamag mo, kumari Talya. Nadamag ko nga inianod ka no tinapig sa adanom ti project datubang a flood control. Hanya? Wen mare, gapo nga minday ti awan sardeng na pa nagtutudo na. Kat, nitabang ni Mayang ay, nayanod nga tamat laang. Ay, salbag ka talaga. Di pa ila nairaman ang nayanod mo. Tinipid dakit di ati materyales. Iso kastala ang kalakang inyanod ti danon ti project da. Day ta ti Jack masigurado ko mare. Basta tinadamag ko, inianod ti danom ti project da. Nangangamoy malansa, kumare. Funny, funny. Anya ti ko na? Ang mga nusan ang mabayadan ti project yung anayanot?
Ay, hindi ita nga ron. Di parikot mi ita. Natibag mo tayo. Anya? Nakadkadlaw nga min at inipid mi ti materialize. Isang oray saan unay anapig sa tituda. Nayan, ti mararami da project mi, jo. Unay mo di jay. Anya? Ay, kung naklakit din no, iti kabiitan na panawan. Kat magatang mo ti iPhone 16 Pro Max a promise mo kanya. Ay, kaawanan na. Pasensya ka mayan. Sana balay. Tano, adan to man ang project ko asumaranaw. Magatang kunton, dahil ta cellphone ngay bagbagam, mayang. Oho, kaanon to pay dayta tabang. Manumotan abulan ng inururay ko dayta. Kung naklakit din no, maitad mo amin akayat ko. Gaputa kontraktor ka. Saan mat gayam? Anya! Imbreak ko pa'y mat ni Rudy para kan ka. Sa ita, mayan anot ti project yo. Anak ko nampay, asaan ang mabayadan? Una yan tabang. Salbag kita. Nay, matutudo ti panawin ita. Ngam igidgidan mo maday ta pa nagluluwam si kamayang. Apay, Nana? ada parikot mau. Awan na na. No awan, apay nga raw na kasta tilangam. Nakadkadlaw mga da parikot mau. Ni tabang ngamin nana. Ha, taapay, Slag bababawi ako na nakiayan-ayat kan kuana. Kung naklakit din no kontraktor kat ado kwarta na. Saan mat gayam? Nanguno na ita. Anayano ti project nga aramidan da. Salbag kit di amin asalbag. Ni, awan mo ti nakakatkatawa iti impaghap. Apay nga katawa kayo. makakatawa ang laing mata. Si kakit di may. Apay no kontraktor ayang gamin ka ado ti kwartada. Aha, nangalala ang matikas tamayan. Nana, Napamulaki din imbreak ni Rude, anapudno, kan manulaangan atawan, agbalinan apulas. Ay, sinayang maumayag, anya lakit din. Insukat mo lang iti kontraktor, nga awan mat kasiguraduan ti source of income na. Hay! Imay kalagayam dito, itap no agsangit-sangit si Kamayang. kasapulak kami ti makasarsarita ita, mare. Dahil ti panyok. Anong sam? No adaman takin basol si kanaeng. Gapulaing dahil ta iti padalos-dalos a desisyon mo. Salbag ka. Anya? Anya nga ita, kunam ide, naragragsak nga amang tibiyag mo, no nitebang tagbaling asawam. Ngam iti da dya arudi. Ha? Agasam man, takiladlat tanti pa nang ibrik mo ken kuana, para lang kinitebang a kontraktor. Ngam ita na yanod ti project da, agsangit-sangit ka kasta. No way! Mare. Awan mon, mayang. Inulaw na kalaang dadya kontraktor mo. Dahita ti magadab mo iti kaslapaltan apa nagpampanunot mo. Anya lakit din. Oh, apay pala ang imay ka dito'y balay mi. Ay, wa? Imaya ko na, saan ka magaming reply ka nag text ka? Di ka pa isang batan, tiawag ko king ka. Nag-break tan. Anya? Saan ka mat siguro at tulungan niya? Di ko nak, ag-break tan. No amok la ko mga awan gaya maganap ko kan ka. Saan ko la ko man nga im-break ni Rudy idi? Saan ko mamakasta? Mayang mo? Ay saan? No kunak ag-break tan, ag-break tan. Ano? Awanan ti ado-ado pa'y asao. Ha? Di da ka pala inyano ti nagpig sa adanom. Idi na yano ti project yo. Ha? Salbag kide. Awan sir-sirbim a kontraktor. Nita, idanalis ng mitay. Ay talaga! Idadanas ka talaga. Ano? Si kala ang tipor a kontraktor. Anya lakit din. Bayang, napalabas ko matitay ni Tebang akayan ayat mau. Ha? Kasla makasangsangit mo't alimabas.
Ibreak ko nga minin nana. Ha? Impagarup ko, ananamnam ay tibiyag ko kan kuana, nam saan mat gayam. Ay, Diyos mayo, marimar. Anya? Iti kinaado ti impromise na kanyak. Iti odi na, nayanod lang ti kontrata na. Di pala nayanod ti awanan pa'y na kontraktor. Amom si Kamayang. Nagmayat ka ako dutan, tapno man mariing ka. Agtagtagainap kan sama nga main. Nana, Ay, jakam mo, no anyat ibagakan ka. Anya lakit din. Awan? Awanan ang arud mayang. Awanan tay kanayon mo nga ipampanakil tall, dark, and contractor. anya? Nakunam, adi pa'y lamayanon ni Tebang, iti panakayanon ti project da flood control. Kaya't nairaman kumamatan da ita, panagpampanunot mo baribar. Anya nga ita, naiwan kang nga. Tall, dark, and contractor sasawam. Awan mat, nagmamaayan na. Ti kinaado ti impromise na ken ka, iPhone kas kadaan niya dita, awan tungpal na. Siyo nga. Si Kamat, awan pa'y nasayaat nga ibalakad mo kanya kagayam mo. Pasig nga kakadakos ti sausawang mo. Ay napaw, maiya nga ya. Uray adda na sayaat nga ibakaken ka, awan mo la serbina, tabaribar nga ro, ti panagpampanunot mo. Nagsingpet ni Rudy, ngam imbrik mo laeng para iti tall, dark, and contractor, tabang, anya ita, ha. Hey, nala, ita nga imbrik mo na tabang nga kontraktor, mangsapol ka manan iti politician ang naglaing agdawat iti pondo. Barang tumama ka, salbag ka, sipating ka na eh. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Aywan nga yan bakay. Kunak man numapan kag pa-ultrasound inton bigat. Ha? Ay, wala kay, mapanak Kadwain ka. Ay na, saanan? Sayang mo't ano agabsent ka? Sayang ti may saal daw. Sana balita ka ba alak mo ti mapan nga oras siyak lang. Sigurado ka. Wan ka di. Ibagak matlakan ka no saan ko akabailan. Asidaglaang mati klinik amapan ko pagpa-ultrasounan. Sige, no day tati ko nam. Agan anad ka nga ro, iti pagnam inton bigat, ha? Wan lakay. Un gayam, mabalin ka din ang makita, ti gender ti agbalin nga anak ta. Wan 7 months matan, iso ang mabalinan ang makita da. Pao, makapa-excite mo bakit? Wan nga rod, uray siya, kat excited ak matan ang makaamu no baby girl nga ta. Wan no baby boy. Unay kan mare, saan ka man la, nagpakadwakin lakay mo ang mapanijay klinik. Si kakit di mat mare, sa anak mo't ang masakit. Kabailak nga oray siya klaang. Ha? Sayang nga minti may saal daw nila kay kuno saan nga agtrabaho. Sa bagay mat kidi Amo matan, your ornungan miti panaganak ko. Masapul ready. Nang runa no maipapan iti financial. Wan mat kidi Narigat ti aganak nga wan urnong na mare. Iso ang masayangan ak uray may saal daw laang mare. Wan mat masapol nga da urnong. Mala, inka nga ro din mare. Barang sa napilay di papanam. Ibagang tumatan kanyak no anya ti gender na. Tapno makaisagan akadago si regalo. Ay unay kan mare, nagsapa matan. Anya lakit din.
Nasabat ko ni Mayat itay bakit. Kasta ka di? Kasi ka ngay Mayat, kaano ka mapan agpa-ultrasound? Mapanak inton bigat lakay. Ha? Iso masapo lakadwaan na. O sige, ano dahi tati ko nam? Sa anak pa nga asumrek iti trabaho k indon bigat. Rumbang laang. Maamuan ta inton bigat no anya ti gender tagbalin nga anak ta. Kasta ka di bakit? Wen, iso masapol at duata amapan. Tapno duata matama kaammo adagos. Magagaran akmatan iti dahi ta nga imbagang bakit. Anya laki dinayak. Lalaki, ti agbalin nga anak ta, lakay. Ay na, nakaragragsakak man iti day tangay padamag mo bakit? Ay na, nagmayatay. Ada-adagos ti Carding Junior. Si kakit di mo. Hadya kayo ti karding anagan na. Ha? Pitan niya nga rin ti panagan taking kwa na nga eh. Itan ti kayat ko anagan na. Saan akarding? Sige, no day tati ko na bakit? Itan, mayat magkidi day ta anagan, kaputa biblikal. Aywan alakay. Awaga manggayam dananang, ipakaamok alalaki ti agbalinto nga apu ko da. Pangaasim la kaya. Saan mo nga ibagbaga iti uray asino no anya ti gender ti agbalin nga anak ta? Ah, Ulitak saan mo nga ibagbaga iti uray asino? apay akastat ibagbagang bakit. Anyat kaya't mo asawain. Agpa-gender reveal program ta. Ha? Wala kay. Tapno social mo ta. Anya lakit din. Di mo kunaan nga agkad-kad ka iti imbagak. No di mo kayat nga aga patamanan. Bakit? Awanan ti adupay ang ngam. Basta ti kunakken ka, saan mo pa'y nga ibagbaga iti uray asino, ababa iti agbalin nga anak ta. Wen bakit? Matungpal ti kaya't mo. Oh, Gina, si ka magayam, anya ti gatagam. Ay, sa anak agumatang nana. Ha? Ibatik la ko maday ti bayad ti parcel ko. Bali 3,000 namin daytoy. Ay na, nagdakil mo tinday ta. Anya parcel mo ay ati sumangpait. Mausar mi dayjay para iti short program iti gender reveal tagbalin nga anak me. Kasta ka day. Ay katala ibatim latta taitid ko iti rider no adda iyag na parcel maw. Adtoy nana, kat agyaman ak unay. Nasaya ata nagranata, mare. Wen mare, naggapuak iti tersena ni Auntie Mona. Napan ko imbati di bayad ti parcel ko. Kasta ka di? Saludsudag la kuma. No anya ti gender tagbaling nga anak yu kini Marco. Ay, dayta ti Jack masungbatan mare. Ha? No kayat mo ama-amuan, umaikan to laangan iti balay menton Sabado. Tada maangay a short program para iti gender reveal ti agbalin nga anak me. Ay, sana all. Bongga. Siyempre Siguro, awan ti gender reveal ti agbalin nga anak ni Mayatan niya mare. Ha? Sigurado nga awan, ta saan da ka ba ila nagastusan? Si kakit dimit, mare. Katwan mat, sana kaskada kami kanila kay ko, nga afford me ti may papan iti gender reveal program ti agbalin nga anak me. Anya, asino ti nakaibaga iti day taking ka bakit? Ni Andelina lakay. Napanak ngamin gimatang itay ije tersena na. Nakunana anapan kano ni Gina ije di kalman. Anya? Nakunana pa'y kano, ana imbag pa'y ti agbalin nga anak danto kinilakay na, taad da gender reveal program para kankwana. Ngam ti agbalin kano nga anak ta, awan. Anya laki din. Saan mo't akumpetensya ti panaganak? No apay mo't aday di ajina, takas di ti ibagbagana. May amon. Afford tamay, no bilang day ta ibagbagana gender reveal program. Iso na lang, tas ang mga iso ti priority. Day ta nga rod lakay. Mas importante nga iurnungan ta ti panaganak mo, ngam day ta gender reveal nga ibagbagana.
Ay, wana. Husto kay ti dayta nga imbagam. Ti importante kat adao saron ti baby no rumwar. Kan anda igatang iti vitamins na. Saanan na napatag kada kita gender reveal. Practical ti biyag. Isu nga unaon dagiti rumbang. Anya lakit din. Ay na, Mare. Sakbay mo nga ibagaday ta kanyak na amuakon. Ha? Saan lang asi ka tinangibagaan ni Gina iti dayta? Kasta ka di mare? Malaksid kan ka, imbaga na mutlaang kini Antilina. Saan may kano nga afford ti agpa gender reveal? E din to ta isuda, kabaalan da. Ay, No kabaalan da agastusan, aramidon dalat ta kuma. Saan akas di mapanday kumkumpara ti biyag ti sabali iti biyag da? amumatan mare. Nabayagan na kasi iti ugali ni Gina. Pasikat launay. Kabaalak mat agastusan ti gender reveal ti agbalin nga anak mi. Isu na lang, ta saan mat nga isu ti priority? Correct. Mas importante ti panaganak mo nga iurnungan nyo. Katuan. Kas itinakunak kinilakay ko, praktikal ti biyag ita. Isu nga unaan ko madagiti rumbang nga unaan. Sakbay dagiti daddo maabanag. Inton bigatan ti program para iti gender reveal ti agbalin nga anak talakay. Wan nga rod ba kay? Ay wen gayam, inayabak ni Irish akanakak. Tangdanak akaduak nga ag-decorate dito'y balay. Ha? Diyak ba't ka ba wala no si siyak lang? Masapul pa'y gayang mag-decorate. Kunak ano ibagalaang ti gender na. Kalpasan na kit manganan, nalpas. Si kakit di matlakay. Ang cheap naman kapag ganyan. Anya? Kababain matakadag iti tattao nga umay no bilang laeng. Iso anas ken a perfect ti gender reveal program ti agbalin nga anak ta. Nakasukat kamot mare, papanam. Well, Sabado ita mare. Itangal daw ti gender reveal program tagbaling anak ni Gina. Mapantaan. Busy ak mare. Ado nga may di naurnong amurang may kinilakay ko. Aglaba ak pa'y. Ay, sayang. Sikapay lang timapan. Wano saan? Dagasam ni Maritina. Tapno adakadwam. Ay, wan mare. Kunak nga no awan aramidem. Iso dinigas ka. Ay, oray siguro awan aramidak. Sa anak lata amapan mare. Ha? Amok ngamin ano mapanak. Pasikatan naklaang ni Gina. Amumatan. Naku nana, asaan mi nga afford tikas iti afford na para iti agbalin nga anak da? Apo, talaga amat ha? Bongga naman. Ay wan amare. Sana mabali na simple lang. Si kakit di man. Ha? Ay wan gayam. Apay asaan mo nga inawis ni Mayet? Di magasag kita yung balay na. Iso na lahing tanak ko na ng adda ka no aramidan na. Ha? Adda ka no tilabaan na. Iso asa na makaumay. Oho. Pambar na ko namkit di ah. Ha? Saan nga imay dayjay? Gaputa umapal laeng. Dayta ti pudno. Mare, anya ka din day tang hipagpagkam? Ti kunam, saan da ngamin nga afford ti gastos no agpa gender reveal program da para iti agbalin nga anak da. Ha? Iso asan nga imay? Rason na laeng nga adu ti lalabaan na. Anya lakit din? Anya? Gina, nangag ko nagit imbagam kinibaklay tal daw. Ha? Saan kumamata kasta? Ha? Anya ka di tinaibagak lakay? Ne, nasaludsudan pa lang. Ti imbaga may papan kini Mayet. Imbaga na nga ron nga adu ti laban na. Ngam sa bali mo ting kay bagbaga. Ay nalakay.
Pudno mo ti bagbagak sana ya. Iso saan nga imay taamok nga umapal laeng. Anya. Umapal. Ta saan da maaramid, itikas iti inaramid ta. Saan da nga afford. Pangaasim man tay katumday ta nga ugalim bakit? Saan anak sayat day ta? Ha? No kabailam ako nang pagyamanam latan Saan masapol pa nga aguyaw ka iti sa balya tao? Ay, marik na akong lakay. Umadanin ti panaganak ko. Ha? Isu nga isagana mo dagiti importante nga awitan tayo sa ospital no bilang laeng. Ay, uwin ba kahit? Saan mo pa yung imbaga? Insagana ko. Ay, kat, agyaman ka. Ay, wan gayam, naka-withdraw ka din iti kwarta. Well, hindi ka madanagan ba kahit? Naka-withdraw ak. Iso aridi amin, hindi mausar. Nasaya at nung kasta, lakay. Lakay. Marik na ako nga umadanimat ti panaganak ko. Ah, Naisaganam ka din, dagiti napatag nga awitan tayo di ospital. wen, naisaganak aminan. Ay, yanos ko man ti mapanijayan ni Baklain ton madamdama. Ha, anyot mapan mo aramidan ni Jay? Inak umutang iti kwarta na barang agpautang. Anya, umutang ka, ibagbagam? Manulang amin ti kwarta nga igem ko. Unay kan, nakababayin laki dito umutang. Imbes ngamin nga agurnong taramidam, ngamsaan man. Una ang matagiti paggastusam asaan nga importante. Ha? Anya nga ita, agparikot ka ni ti kwarta nga usarim ita nga umadanin ti panaganak mo. Anya laki din. Anya? Umutang ka kanyang mare. Wen ko mamari. Kurang amin ti kwarta nga igem ko. Kat ni, mariknak nga umadanimat ti panaganak ko. Anya? Nakaskas tao man dayta. Umutang ka iti usarim nga gana. Kat nakagasgastos ka mat iti napalpalapa sa bulan. Ha? May pa-gender reveal ka pang nalalaman. Ibagampay asikalaang takin afford. Ngam ita, umay kakit din umutang kanya. Mari. Kunak ano glaplapusanan ka ni ti urnong mo. Iso kabailan nyo agastusan ti amin. Awan madgayam tumtas nga urnong nyo. Ngam kundi pasikat kayo nga papa-gender reveal. Una yun, mare. Anya lakit din. Mari. Pangaasim kumamat Masyan ka kumakanyak. Ay, awan. Pasensya ka na. Ngam awan na talaga ti may pautang ko ken ka. Gina. Ay, awan. Awan ti may pautang ko kan ka, Gina. Nana. Amom matamasikog ka. Di nagurnong ka kuma. Agam saan mat. Naggastos ka mat iti bambanag asaan mat unay nga importante. Anya? Kita ni mayay. Awan ti gender rebel ti sikog na. Angam nakasagana ti amin para iti panaganak na. Ha? Ngam sika? Umadanin ti panaganak mau, ngam ada ka dito nga agparparikot iti kwarta nga usaram. Ay anya lakit din aya. Pangaasiyo kumamatan nana. Ay awan. Awan ti may pautang kuken ka. Ada kwartak nga madamet na patag apang usarak. Dayta ti maganab mau iti kina-irresponsablaim. Adaw tinasken nga iurnongam ngam inununam laeng ti pagpasikat mau iti kaarubam. Ay, yak ammo, nanyat ibagak itakin ka, Gina. Lakay. Tapno mo man niya. Siyak nga asawam ti may babayin kapitigas tangay naramid mo. No saan ka kuma nagpa-gender reveal? Saan kuman anagastos si duma kwarta? Ha? Saan kumang agparparikot ita iti usaram ito ospital? Dayta at ibagbakin ka.
Saan mo nga amo nga usaren, dahi ta panunot mo. Anya? Kita ni mayat akat katawam ako na masaan na nga afford mo. Kumpleto ti usaren na. Nang runay ti kwarta. Makamu ka, agdiskitar iti kwarta nga inayon mo itinabating igam mo. Basta siya, inted ko amin ken ka ti soldok. Ginastos mo lang iti banag asaan mo't nga importante. Jaske. Gusto ko mamatan alakay. Ikarik, saanan ang maulit pa'y. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.